Subscribe, jangan lupa subscribe guys. Bulan jangan amat. Jadi tak kembang harus apa? Oh jadi hayang ya. Ya mau lihat. Tak gerobak ya. Tak gerobak. Wah, aing mah bisa di si Acot ka mana berapa? Bon. Nah, bon si Ambon kan. Ceritaan si Acot. Oh, si Gorbon kan. Ceritaan si Acot. Oh, iya nama Mang Sani sih. Aduh. Mang Sani. Mang Sani. Ayo. Mana kita mana? Mana? Mana bisa tik mulai kami dari Acot. Kalau ini bisa Acot. Oh, banyak. Jangan mah. Iya. Itu. Aku mau. Cidoblok. Tapi mau belajar Acot kan. Oh, mata jangan. Aing. Oke, siap. Cari kemana? Cari kemana? Oh, aing. Oh, aing tadi tuh itu. Oh, ngopi jangan ngopi. Kalah. Oke, cari itu. Antang itu. Ngopi nangnya. Iya. Mogok deh, balik jauh. Mudahan weh, aing batuan sama klasik ya jalan. Busi. Kita bukalah tuh maskernya, karena ngobrol kan. Dang, sugan saha? Saha eta sih? Aing. Tuh, si kece di lembur teh ya. Acok. Sugan saha? Aing nyaho kitu mah. Saya buka kelas kan gini. Boga ieu. Aing
geraknya no. Bukan saya di lembur wae. Di lembur kota ya urang. Kakarak. Kakarak. Untung kapake aing sih. Aing ge sarua kakarak ka kota kamari. Kapake si Ambon aing. Mainnya jadi tukang parkir supaya aing jadi orang kaya. Kacau. Ngomong-ngomong, saya ka dia rek naon? Ya biasa merantau. Anjir, lagi jadi perantau eno cerita nangis di bari ah. Bari dia. Jadi atuh habis sarua kolot takkan kona. Aing boga cerita ieu sia. Aing ka dieu teh ngarantau lain niat gawe. Tapi niatan si Gorbon. Emang aya masalah naon si Gorbon? Tah eta justru kamari masalahna mainna cenah ngajualkeun tanah Mang Sanip. Wau kan urang Mang Sanip mang urang. Oh wow atuh tah mah. Tah eta teh Mang Sanip teh jeung naik haji ceritana mah. Tapi tanah geus dilakukeun. Si Gorbona kabur mau duit. Tah kamari urang neangan si Ambon tuh nepi ka Bukit Pelangi. Nepi ka balik deui. Henteu kapanggih muter-muter Cimah Parge. Teangan atuh tah mah. Wayahna ieu. Makanya aing minta infona deh. Pokoknya mun cenah kapanggih manehna. Mane kabaran urang we. Nomor WhatsApp barah coba. Boga meureun. Soalnya alhamdulillah maneh pun HP-na rusak. Kebiasaan aing HP di mana? Oh iya. Coba sebutkeun lah. Sebutkeun. Ayo 0817 48 64 terus 7507. Oke siap. Oke mun aya mah gampang ya. Kayak pagi di mainan mah ke di kabaran juga. Tapi motor geus dak si bener dinya pasti hirup eta mah yakin aingnya. Itu aing neangan si Gorbon lah. Oke siap ya. Aing bareng mah. Ayo deh bro. Bareng nih mah. Bari neangan mainan. Siang kontrak ke rumah juga. Apa ayo dulur. Gua jadi dulur. Orang kebiasaan lah. Ayo. Ini nama jadi pecinta motor tua lah. Nah. Oh, main enak. Nah. Siap mah. Pokoknya kapan nih? Aina lebaran haji kan gede kunci. Acot nih, si Acot. Ngomong atuh sia teh kan di ditu jelema tuh. Aing bego lain di ditu jelema. Pasti neangan. Aing jeung mainan naik motor yang sia. Terus Aing teh kota. jalur mana? Kamari jalur mana? Aing atuh toh terus. Bodo amat. Nyambung balik aing lah. Sejer kata jelema goblok amat ya Allah. Aing ngomong nu bener mas, teu bener goblok emang tuh. Dasar. Ambon. Gini man, gua mau curhat sama lu. Curhat apa nih? Kemarin kan waktu di lembur kan si Gorbon nipu. Lanjut pada ke kota, nyariin. Gua ketemu nih. Bantuin lah nyariin si Gorbon. Bang Sani ditipu tanahnya. Iya deh, kamar sana toh. Monyet. Dari mana? Ampun. Aing nyangan si dia. Tuh di situ tadi tuh. Gorbon. Stres kemana, oi? Karena kita panggil. Oi, suku aing tanggung jawab ya. Tolol. Ada relas ya, santai na. Aing nempo jelema teh. Gimana si Gorbon? Kalau di ditu budak. Kurang tangan yuk. Ayo budak. Allah. Subscribe, jangan lupa subscribe guys.